Veliki vam pozdrav od mene. Evo, nalazimo se u preduzeću U-Metal, pa idemo malo da snimimo priključke od kojih sam ja kod čovjeka kupovao U-Metal Loznica, nekih 8 do 10 priključaka, ne znam baš sad tačno. Snimamo priključke. Evo ga rasipač. Velika paleta proizvoda. Tamo se vide plugovi. Evo kosa. Kosačica. Rotaciona. U-Metal preduzeće. Plugovi sa rečmastim diskovima. Evo freze. Za veliki traktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ima ovako. Evo freza tamo. Čovjek nema što nema. Tanjirače. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diskova. 6 puta 4 su 24. Cene nisu istaknute ovdje. Evo opet freza. Prskalica. Freza. Freze. Freza FPM. Ovo je za 539. Svetlospremači. Prikolica. Dobra. Volkan. Eno i tamo. Štaga je prskalica. Tanjirače. Svetlospremači. Sada vidimo šta je ovo. Za utovarivač stajnjaka. Za utovarivač stajnjaka. Hidraulički. Malo plugovi ovdje smetaju. Evo vidite. Ovdje su komande. Pritisak uljni. Ovo je dobro imati. Ovo je dobro imati. Evo ga i ovaj utovarivač. Ovaj je jeftiniji, vjerovatno. Čovjek nema šta nema. Goran Andrić. Opet kosa da vidim da li ima, da nađem cenu. Ako ima ovdje. Ali ne veri. Opa, da kači.
Ne mogu da nađem cijene, vidi, evo kose. Freze. Troredni plug, evo ga. Kosa. Ono tamo je Seat. Vjerojatno je prodan, pošto je na kamionu. Pneumatski. Dvoredni pneumatski. Evo ga ovdje utovarivač za stajnjak. Kako se zove? Ferokop. Bar. FPM. Samo mogu da vidim tanjir. Ovo je 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unutra ima traktore P39 za prodaju. Traktor Solis. Nekoliko traktora Solis. To je sve njegovo. Može i za P39, može i za veći traktor ovi. Čudo je na šta čovjek se nema. Šta čovjek se ima. Eto. Freze, ona je freza indijska, ja mislim da su one indijske. I tanjirača sa rečmastim. Telefonom snimam. Rečmastim tanjirima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puta 4, 24. Sve novo. Sve novo, ljudi moji. Evo ovdje ću krenuti polako da se odjavljujem. Želim vam sve najbolje. Komentarišite. Ko bude video ovaj video, a da nije zapratio kanal, voleo bih da zapratite. Kliknite na zvonce da bi dobijali sva obavještenja. To je vama 2 klika, 3-4 sekunde, a meni mnogo znači. Evo, prijatno vam želim svima. Vidimo se u narednom videoklipu. Pozdrav.